Hiji video ane video se Yesu Krista menin ngai lu salam kahin pewe. Tu kum sang ni le som la ko jawang kun hi November ni kho ni le thuma emite tam chen na pen Tulsa Khopi Oklahoma State na ke mang ki dinga hitan lol hing ta iman then ri win taw na hin gel do che ute. Tu kum hi kum som la nga thin na yang hitan ku ki MP President pu Jamang Hawkip le Secretary Sayboy makai na no ya ke bowling a hin munchum gamchuma kon jin ki ko yang aumin tu chunga hi chief guest a kin ela pd win pu tt Hawkip MLA 57 Henglit AC chairman Hill area Manipur India le pu somin thang dongal vice president kukin p Manipur political affair kut pa dingin pu dautal hechong singsi USA guest of honor dingin Dr. Thong Thun Baite KBC Yangon Myanmar le Pu Pauline Kip Yen Washington DC ama ho hi ki ko hi in tu kum chawang kut team hi moving forward with unity and culture kiti a hi to hona lasa lim tho ti lo chonna ngai na ya chom chom item ya chom chom pu ro vet sa na chole America sung cheng emite ho yosi ki mu to na ki ngai lut to na ya le nam khat hi na wa pathin thangwa ding hi de sa na pi pen chu a hi na hi chule koi da bang hi chi phan homa America hung kholjin hong na tong ham student ham ya chom choma hung kholjin yum kha ba hi le yung la khom ji wa ku ki pi tha khela ke ma do Hawkip assistant secretary ku ki pi USA in Washington DC a ko na team na le he sa na ka hin ne hi in pathenin lol hen na ipetaw hen tu kum chawang ku ni chikim te adin ke pa na ke pun khom na ke ngai lun na le pathen lo bi na hita hen ka ki pai